Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo duraa. Ani iyyattuu Aatuu Qaabaa jedhama. Iyyannoo kiyyaas qalbiin dhageeffattanii akka murtii haqaanaa kennitan kabajaan isin gaafadha. Abbaa warraa kiyya haalaan na jaalata. Anis onnee irraa jaaladha. Waan naaf barbaachisu hunda naaf guuta. Waan isarraa natti irratti takkallee hin qabu. Nagayaan ilmaan tiyya guddifachuu jira. Rabbiin arrii waliin nu haa filachiisu. Rakkinni ani isarraa himachuu gama dhaddacha kanaa na fidde ammoo waanuma laaftuudha. Anjaarsa kiyya haalaan waan hin jaaladhuuf yeroo hundaa akka bareedinatti mul'atu fedha. Inni ganama wayita gara dalagaa deemu huccuu bareedduu uffatee shittoo dibatee iftu tolchee baha. Galgala wayita manatti galu ammoo huccuu bareedduu san mulqatee tuuttaa moofaa tokko uffata. Tuuttaan kun yeroo hedduu waan miiccameef hedduu moofee jira. Shuruuf kan isaatis hin tolu. An haala kanaan isa arguun fedhu. Huccuu kana baafadhu jechuun haalaan natti ulfaate. Inni ammoo huccuu kana hedduu jaalata. Yoo itti dubbadhe natti mufachuun oolu jedhee sodaadhe. Kanaaf gama dhaddacha kanaatti iyyadhe. Kanaafuu iyyannoo kiyya kana dhageeffattanii murtii haqaa akkanaaf murteessitan kabajaan isin gaafadha. Hayyee Muhammad, mee iyyannoo tokkoffaa irratti yaada gabaabduu kenni. Yaanniin ani iyyannoo kanarratti qabu waan jiru gaa ittuma himtee osoo gattaanii wajjin mari'atanii irra gaariidha jeetii yaada. Dhugaadhaanis yaaduma akkasii qaba. Akkuma inni isii irraa bareedinaa fi uftutolchuu san isii irraa jaalatu, isinis waan akkasii akka isarraa jaalatu beekuu qaba. Waan barbaadde bituu fi isa gammachiisuun dalagaa isii ta'uu qaba. Huccuu san yoo isa irraa jibbite huccuu haarawaa biraa ka isii gammachiisu ka irraa jaalattu bituu fi mirga qabdi. Huccuu bareedaa bittee fi shittoo jaalattu shittoo bareedaatti dibdee yoo qopheessiteef inni jaalataa deema. Iyyannoo kana osuma dhaabnee gama abbaa murteechi dabarsina. Amma gama iyyannoo itti aanu haa ceenu. Iyyataa lammaffaa. Ani iyyataa baacaan jaama. Iyyannoon qiyyaas akkasii gadii kana. Jaartiin tiyya bareeda ija kulaati. Halaamallisii gaarii shoo haftee hin qabne. Wayitaan hojiidhaaf manaa bahu manatti deebi'uuf hin jarjara. Keessumattuu akkaataan isiin ilmaan qiyyatinaaf kunuunsitu akkaan haalaan isii jaaladhu na godhe. Gandi keenya ganda gammachuuti. Hoggayyuu qananii malee rakkina agarreen beeynu. Gama dinagdeetiin qabeenya guddaa qabaachuu dhabnus gama nagee qalbiitiin taajiroota irraa boodaati. Rakkinniin ani isiirraa qabu waan takka qofa. Jaartiin tiyya jaalatamtuun bareedduun gaariin namaatun maatii kiyyan jaalattu. Keessumattuu obboleeyyan kiyya harkaa isaaniin feetu. Wayita isaan na ziyaaruuf na dhufan fuula gammachuutiin hin simattu. Wantiniin ani isiirraa jibbu tana qofa. Waan kana dhiisii yoon jeen natti mufattee jiruun teenya diigamtii sodaadheetiin iyyannoo dhooysaatiin gama dhaddacha kanaa dhufe. Abbaan murtii dhaddacha kanaatis iyyannoo kiyya dhaddacha cufaatiin laalee murtii haqaa akkanaaf murteessu kabajaaniin gaafadha. Hiya zawjati unwanuha unwani wa habibati bustanuha bustani. Hayaati gama doosee lammaffaa cehimee yaada akkam qabda? Iyyannoo kanarratti yaadni an qabu eega bultii jaaratanii walitti hidhamanii booda jarri maatii tokko ta'anii jiran. Maatiin isaa isiifis maatiidha. Maatiin isiitis isaaf maatiidha. Akka kiyyatti jaalachuu malee carraa biraa waan qabduun se'u. Anammoo yaada kee kanan fudhu. Akkas ta'uu qabu. Isaan lamaan jidduu mariin jiraachuu qabaa jeetii yaada. Warra isii jaalatee agarsiisee isinis sarara lallattee akka waan kana hojiirra oolchituu godhuu danda'u qabaa jeetii yaada. Hayyee murtii abbaa murteetiif dhiisna. Kabajamtoota dhageeffattoota keenya dhaddachi jaalalaa itti fufee jira. Amma gama murteetti tarkaanfanna. أزكى من الريحان هي أبنائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقفتو تخيري لا بك جرت رندتي ور خير ولين أولي خير ولين بلو ربي سنهاتا سجد شعدا كما سقنتا كينيا سقنتا أدى جالة تدبره baga nagaan dhuftan gama sagantaa haarayaa sagantaa dhaddacha jaalalaa himataa fi himatamaan furmaata biidnihi tabaaraka wa ta'aalaa hayyama rabbiitiin ni argata jenneeti yaanna yoo haqarratti buluu barbaadan duraan dursinee wanni beekuu qabnu jechuudha jiruun tun jiru akkami namni kun nama akkami
kana beekutu dursa jiruun nuti keeysatti uumamne jiruu duniyaati jiruu jannataati miti يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد في متاعب الدنيا ومشاقها إلما ما تنكي جرو دنيا داتنا كيست أمنا يجا جرو دنيا ركوك أبدي إن إرانفتنا جنة قلت جراتو هيادين جتشو لما فا جرو دنيا نبي كينيا اللي عليه الصلاة والسلام إرانو إفساني جران إلمنا ما مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية أي بلية إلمنا ما نؤممي بلا سقلتمي سقل وجين بلا سقلتمي سقل وجه أممتاتي يو تكسبير دبرتي تكمسك أبدا تكسبير دبرتي تكمسك أبدا بلا إلما بير ودبرتي كإنتلا سك أبدا كإنتلا بير دبرتو كجارسا سك أبدا كجارسا بير دبرتو كأولا سك أبدا وهكذا أكسمت بيه كتب بلا تكربوا أنيتو ما تكياب بتنين إسني هاقلتو كنافو جرو تيسان تنا أفرت لافسا وان كيس جرتن بيكا أكا ما تدرت أكا باباتت دوباتو الجرة ما تدريغنا يوم الرنفتنا نعم إيغا دنيا تكنا تأوبيتا إيغا بلا قوتمت يوكا بلا لفا قوت خيس جراتشون كيسن بيكامي نتمان كنونا ما أكامي أفو بيكم برباجي سادا نمني أتي ولنجرتكن ملائكة دامتي يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وفسبر سيسي جرات بيجو إني ندو أبسا ملي جروهن جفتشون دندان شفت لمن ماتو دوغنغورا دلاوة الرجال نمو والربدي سنر ردي بأجي نبينا عليه الصلاة والسلام كبدي الرتي دي ديمتي الرتي دي دين cubbuu yoo rabbiin irras dammaysee yaadatte yoo garuma tokkoon wanni kun dili cubbuu dogongora jechuu beekte irraa deebi uf hin miidhin gabarra rabbii hin miidhin cufti namaatu dogongoraa ta'uunis si hagaltu maleekaa wajjin jiraachuu miti jechuu miti طيب kanatti aansine gama ibsa jaalala dabar ammas maali jaalala jechuun qiyaas akkamitti ammallee deemuu qaba dura tokkoffaa qiyaasni jaalala شريعة نبيتي النغاية مجرى مالجي نبي كenya عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما جال الليتك وخجالت صوت متجالت مالف قياتك جبنسي سنجدو رفتو ملا غاف جبنسي سنجدو رفي أكمليت وكيت أرقم يولش قوتي صوت متي جال لجدو غليسا جالت أمو غاف إسر عبد الله ميدمتو وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أكسو ما نما جبت اللي لفت قدين جبين صوت ما جبي ماليف قياتك جال اللي كي تأوت ملا نمو مقرتي قياتك جال اللي كي تأوف ديمو تجرى أتم بيتو قالوا قافا جال اللي كي تأني قرتا نما دولة جباتورتي كان أفو لفت جبين نعم خير الأمور أوسطها jaalala ganafaltee gubbaan garagaltee ta'uu hin qabdu tabaccala bishaanii taatee jala kana bacbajjetullee ta'uu hin qabdu jechuudha jiddu jireetti jaalalaa ta'uudha qabdi naam sadarkaa jaalalli irratti deemu jiddu jireessi ta'uu eega beeyne yoo bira dabre ammoo maal balleessa nama tokkotu waan jedhe ani jaartii tiyya haadha tiyya irra jaaladha jedhe rabbiin isaa fi jaartii inni akkas jedhe san adda baase dallansuu rabbiiti jaalalli jaartii kopha ka haadhaa kopha jecha barbaachisaa ta'e miti naam rabbiirra jaartii keen jaalatin haadha keetirra jaartii keen jaalatin jaalalli rabbii waa hunda caala jaalalli nabii waa hunda caala jaalalli ayyoo teetiitillee waa hunda ol ta'uu qaba waa gaza akkasumatti abbaa feetetti aanse naam aslan mallattoon jaalalaa maali namni tokko na jaalatee uni beeyta nama uf jaalatee fa'a waan si jaalatee hin sehin namni tokko yoo si dhabe yookaan yoo ati yaada isaatitti qajeeluu fi baatte ka ibiddaan si gubu yookaan jaartiin takka jechuun ka zeeta sin nayxu yoo taate danfiste na jaalatte jettaas ajjeesu jirti hinaaftee zeeta danfiste yoo ka sin nayxu taate waan ati mana biraa yookaan jaartii biraa haasofsiifteef jecha kun si jaalalame uf jaalatte si ajjeesuu feete zeeta nama naquu nama ajjeesu nama uf jaalate kasi jaalate fa'aan sehin
أصلت ملتون جاللا وانجر إمام الشافعي تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إن المحب لمن يحب مطيع هذا محل الشاهد نمني تكون مجالتك علي بلا مرحبا نعم يس تاتي ملي هنتاني برنجرت نندلقا ملي هندلقون برنجرت نمت تولا ملي نمت تنتولون برنجرت نمني تكون مجالتك علي بلا أكسين بيغم كما لتو جالالاتي دداني دمانان نو أيهونم لا هنتو أبانا يجو دميسنان كوني جالالا جام جالالي جالالك قالي والقود أنما قوت سنجو نعم كما ديبسا ورد دجا والفيدي يرو ديبيني همانان درامال جيشاران دياتي أني جارسك جنين جالدا وچو بريدو uffatee ba'e yoo galu ammoo boosa wachuu fokkattu uffata akka godhu wallaale jette waan jedhe Abdullah ilma Abbaasi أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أنجار تيتياف تطلفتو بريج فتشو جالة ناجي عبد الله ilma Abbaasi صحابا بريدان سن akkuma isiinuu naa bareechifachuu jaaladhutti anilleen isii bareechifachuu jaaladhaa jedhe daliilli kana irratti maali jennaan aayata rabbii kana qara'e jechuu nutis haqa irraa qabna akkuma isiin haqa nurraa qabdu aayata jedhu naam haqa walii irraa qabdanii rabbiin lafa kaa'e haqa nuti isirraa qabnurraa isiin nu bareechifachuun haqa isiin nurraa qabdurraa ammas nuti isiidhaaf bareechifachuun jechuu kanaaf inni waccuu boosa uffatu sun kamataan isaa xurii kamiilli isaa daaraa وهما إسين الراجبتهن داود إيسو لقبا إسينس فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واليادة تشيسون بؤادة قبد صدات تجلي صوصون تين ملان يادة تشيسو يو أداء إسات الرا نما غرسي دوبرتي لاك إسان جالة تشيسن تأس مالا في الدي فاللي أكاد فقوتي كرا أفيدين دنديسي كرا صاحبان إساتين دنديسي كرا أبا إساتين karaa gartee inni hir'inatti uf yaadee ittiin dallanneen karaa tokkoon isa qabuudhaaf tattaaffii godhuudha qabdi kuni deebisaa asitti dhumata naa warii dhaddacha ol fide ka wal himate ka lammeessituudha an jaartitteen hin jaaladhaa hedduu bareedduudha waan isirraa jibbee hin qabu ammoo aanaa hiyyan jaalattu ka jiru aanaa isaatii miti isuman jaalanne isiin maaliif waan jedhe namtichi suudaanii namni tokko intala gurraattii suudaanii jaalate uhibbu lixubbiha as-suudaan hattaa uhibba lixubbiha suuda al-kilaab jedhe namni nama jaalate nama san bira dabree damee fi hundee nama sanillee jaalata ilmaan isaatiif haadha abbaa isaa gosa isaa lafa isaa lafee isaa biyya isaa biyyoo isaa samii gara inni jiru sanillee jaalata dachii achii saniin dachii achiitii fi samii achiillee attaa jaalata jechuudha namtichi intala gurraattii suudaanii jaalatee jaalala san irraa suudaan hunda jaaladhe jedhe san bira dabree saree gurraattii hunda jaaladhe jedhe mee ilaala bifa intala an jaaladhee qabdi jechuudhaaf saree hundaa ga jaalatu gahe jaalala jechuun ka jaarsa qofarratti nama dhaabu miti jaarsi kun dhagarraa ba'e mukarraa ba'e namarraa ba'e nama jaarsa ati jaalattu si dhale san sirri jaalachuu qabdaawu isaan keessaa sii ba'e damee isaatis hundee isaatis ilmaan isaa haadha abbaa isaa obboleeyyan isaa soddummaan jaartii qofaa miti yookaan jaarsa qofaa miti jaarsa jaartii walitti jechuudha kanaaf deebisaan akkana fakkaata jechuudha sagantaa keenyarraaf asumatti dhaabna rabbiin waan barannu hafamsiisu اتنو هذا ليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني